Matalo fatu lau Samoa Entertainment TV mai pia nei fo i tula i simail whaafonga. Taimi whainga tāne o Kirisimasi, o loo masia ai a inga po o mātua a lato whanau wale mafuta kei tai. I le sauninga whaafutai a leo leo le vai so nei. Na sauno ai i alo na sui komasina, le sunga papali i Mona Lisa. I isi o na ngā luenga tuua, o ngā luenga tuua i aluta ngā luenga, o nā ngā luenga tuua. E au fiai le sa ia pea o Paki Chong ni. O tolu skulua nei tau sanga mai le fiu anga a fia mani. Lea o sabani le tolu Kirisimasi o misi pea e lona ainga. O le singa aluenga tuua e o mai nei e leo mawhaila vai leo leo o na whaamaliaina. O ni mōli maue whaamauni ai le tangata na solia le atali i atu au malitino ma maliwa i vaitele i le masina amata o tau sanga nei. O le Kirisimasi mua mua ua masia ai malona ainga. Mai nei na kutasi, ka lotu na hatu, e au ua wa ayo ni sinani na tuwa, ne tito sanga, e lo na wangea ni kumene kamaya ina, e au fia hai, le sai kia pia, ule le tonga, na pati chongi, le sai ni kumene kamaya, Pe taile mai tau lau Samoa Entertainment TV e le o uma o na tō lau mai ele tamai tai sui komisina isi ana mta o kutua. E au fia ele li ave taxi solo ya semi le au. Tolus fu lima tau sanga na omala na maana mea ile fale tulisi mani no si umu. Ai leilo ai. Talu mai le masino yulai o tau sanga luafe sfuruiva. Le a fo savali ile tolu Kirisimasi faa noa alona ai ngai solo. E le ima whai ala wafo i leo na maua se tau unga o le nā mta upu. Te tai, sa anoa ta mai a sa o tonga manua mua. O le asa fia a leo lea na whai ele vai asa nei. O toe whawhangu mai ai, isi mata upu tuua, o na o tālia pea, tau unga o la tō suesu enga whai. Mai fo i whamsinonga, e lua tau sanga ma le tonu masina le ufa asala i seli telefon. O le tau unga na soli ngātu la fono ese. E au fiai mōdi anga o ngā oi, o le suru whale mai wha o manu ati ngā. O le li le suru walu tau sarang matua na tula i ai luma, o le wha masina o justice tuatanga loe na mōdi anga o tā ua i lunga. E au fiai mai wha o lima i se ave taxi wha ngā ai sa mala. O ape rila le tau sanga le nei na o sa wha i ai, e le o tā ua i lunga, i le whale o se ainga i vai tele uta, ma ngā oi se laptop e ape lima se lau lima lua tā lale tau. Lua masi na mumuliane ai also il falo se ai ngai vai nganga mangoi le tablet o le bluetooth speaker mal fangu timbi e tu sai tau male afe bam se la wiva ono tala ile la vaso na tau fiai ele li ile se taxi e an wait tonight ai o fali wane yai ave taxi e batu le pasese ai ta ai le ali i televou i ale ulo le ave taxi il samala o le tala fa alua ai pu elo le ave taxi samala ma sola ese no le li al pasese na faina le avita avale te eilo na ulu o le sola valea na ngwa tuai le fale se ainga ia fenga ma ia fa atupu le afie sunu ai fale mai tele se afianga o le na mauta na iai mai tawina al famsino justice tuatanga loa o lo nofo le ali ilontina ia fenga o lo iai ona tusi sai soli tula fono le afa ia fai unga na mai tau fo il famsino le tala vou tele o le atali ma sa ta ma fai ko fa msinonga tu pulanga ave ya ise ave noa mo le toe fuata ina le ono na olanga maui ese mai ya mio fa soli tu la fono ai sa no fa msino afa ile so ani yo la to ai nga tamu fa ya tu e mata i tu olanga o ia fa na e fa peona fa ga bali fo se tamu fa ya tu e pe ona sa no tasu sto tanga loa e le ma fai ona tu sa o loto fa pea e soli tu la fono, malama ti ai soli fuata tala tele. Mai avatua i le atali i lea le tamata lavau le lua tau sanga masina e tolu e falpuipu iai. I le lipoti o tupe fa tau sanga al faltupe watina Equity Development Bank, talo mai yuni o le lua whenua se fulu. O se nui fa mawina mo le faltupe. Le afianga o le tunu ui le misela lua fe sfuluiva, so o mai e male COVID sfuluiva,
wa afia le lalo langi loa felus fulu ia ma afia toi matupe mau a pisni sielo aita lafu il faltupe o atinai o le ono sulfitu pasene na aita lafu o le au fai pisni si tulisi mo le tausanga faltupe lava ia o le loa fesulu iba loa felus fulu sa o atu le tolu se lau 5 valu aita lafu po loans ile afa iono tesimal valu miliona tala ma sa na fatia lava tupe faso so petai o le tausanga whaaltupe taluai, wa whaasonga na whaititia tangata loans. Kei tai, o loo whaamawina, le 2 miliona ta lale na watu le malo e sosoa ni e kawa tupe tului, po interest, ma rents, a pisinisi tuma oti, mo le tonu maasinga. E ui o nalo i tau whaaltupe watina, ai sa maua lavala na tasi, decimal tasi miliona ta la pasiri, mai ngā ruenga, e ese mai ai, le fase lau fasu faafe o tupe na lusi. Tamu ele o mautino ai se tūlanga o wha awa o i peo wha mai. Ma a fianga o pei meni o aita lafu o la whai pisi lesi. O nu i tau i le wha awa o i pea o na maua tupe, pei tai. O no tu mau pea awa la tāla whengai. E wha awa o i pea o na maua tupe mo leisi tau sanga wha tupe, lua o lua tasi. O whai kilisi masi ai nei o le lua whenua tasi i ale tasi o tina sanga lua i wha tupe o le ANC ria pia. Ina ua ioe ila na soli tu la fono sa fai a o mea ina tangata whai ngā runga paltupe. Pala nika tu tasi o sa fatia mo whaasko. I moli anga nga oi mal tau whaase. I wha mau maua. Na ia fosi ai il tinale ali saini al tangata e ana le te ngā tute. Matala le lua whiono se lau tala. Na io e ina e lea tina ona moli anga masino yuni o le tau sana gai. Le mai tau. E whaono o na whai soli tu la fono o tinale a mai o na whaawa whea te ana le vabe o na maua. Mai sa fua mai na whaasalanga al whaamsino Justice tua tangaloa. Mai le lua tau sanga male awha kei tai. Na toe te tongi uma le tupe vanga na le tonu se la sala. Ma avatu iai le whaasalanga whaakare pui pui e se fulu tonu maasina. Lau Samoa Entertainment TV ma na tala mai Samoa le fo i tu las whaapoponga i le aso atayao. Ile lofo le tua pa so i fuia.